Duntachi gi nesul charju gi lerin pini go chubda chikhalo paro wansil pekhangle torkha jumi lebim ngejubda senam ham nga chingi gi honle jangthong gi lerim sidi shumi yolo kuzu sambo seshuni Duntachi gi nesul charju sugi tele tambara nesul chodin di chanda shuge miwa ngada rimbochi gi jimi singi wanchu timgi lobde nale tha khemi shooting damba sugi tharkyol zegui diten nalu ujo se nai Jugya Kabgi India Bhutan Sat Semi Satellite di Namtombe Nalu Lejumbera Ta Sudebi Yupina Bhutan Tendil Tsokpa Semi Sidin Tsokpa Sabdigi Jugi Tsaktul Hensulu Tsokpa Toki Gi Shui Piri Yupina Da Nesul Kase Miwa Ngada Rimbochi Gi Paro Pambi Salube Jimi Singi Wanchu Timgi Lobde Nale Thorim Shese Tha Kimi Shooting Dambasugi Tharkyol zegui duten nalu ujuze nai. Duji thorim shise tha kyumi kechinga yumi suya chilongi dongchenga lu jimi singi wanchu timgi lobde gochubi kap zuyumi lobtu shoten damba suyime te kong chachabgi timden na thorim shise da gyalyong timden na zula shirim gomi shise ya tha kyunu. Te mewa ngadari mochiki thorim shise tha kyumi sulu gelchi na tha kyuni da gyakab konfilgi lerim na pen tosuni dunle 합장수 토트드라 진슈 깨고 스소이 대 지미싱게 와주 팀기 롭데디 찔롱이 동장아 지당예비 지세 캐치질로 개비 까팀난디 시죽 베비 대 탈키 제고 뒤된데가 지미싱게 와주 팀기 롭데이 조진 메와 개비셈 소남데치 와주 전나이 대 dim마스 런친 델레 롭데이 진종 초대다 레이저와추 디좀베 토림 시세 다 큐미수기 팜핀자 수기야 제가 또디비 대타시 노부기 지미싱게 와슈 팀기 롭데드나 되비리 같이 틸레베루 케두파비 룹데뜬 수도 유메루 인스티튜트 미러 오브 위스덤 세미타마디나노 잔다 네술기뜬루 푸바기 니주베위 Miwa tugi shiba choda miwa gelyum henge dele miwa gebi seda semtsugi pinakalu mituphlaga sabji shinde yumigi rabne tendil nalu ujuse nai. Mituphlaga gi rabne gi sucho tsuya chabje jegen rimbochi gi uju zedibe namu. rabne dende dikha lunchin lode tsirida gelong tsogdegi tizin dele timchu lumboda shungi chetoi penka tsuge dekha toibi tochi bemi ralu sogegi mitup hagadi kurutanglo shindebe yub ime dia mangilsu yum tile chudigi nandi shinyubda hagadi nalo gewa mitubigi nangdensu yub ime hagadi shinye tsasalo lo ni dejigi zi gono dalepa hagadi shimbugi geza drupsagi mide shabdo dewa jibe oni ime jangra nesulgi dönlo pinakale chonga dojigi nyeshudi tsawangibe dulen beo in Chabje Rimboche gi pencilin lo sangi minjul hakadi tashi rabne se nai. De rabne da tedi jizen mila rebi thondil chie jekha nande bi yubda tendel dekha miser tonta le chemi su somdi thondil da nandin su jekha shunu. Wandi gaselu kantu chigu shen yumi hakadi jizen mila reba gi belu shen yumi sekhar guthol hakada choktebe shendi yub ime. De laka sheni gi la tsue chilo nidong chusule go tsudebi yubi. Zotin ledi tsunalu la bemi amsu tsulu wanzong da duji gi nyechi su jungdu yub iru nedun disugi kole wanzin tsulu nyeju mihedo yubbe ime. De gyakab gi zotin sago nalepa pome Egypt gi nyeju bemi da tipda debi nyeju mabemi deya kon nyamgib jumi chachap layo chaon wigi tsagi lami letende imbe kyunu. Nyeju di gelchi amsulu tsupchi mebi nimtsi sungda tedi miwan gelyum sangi chudin wachugi sartun se nai.
hemai losum girin lo longme legil gi sagon na lo deche gi nyepche chumme de jasha chutham imda nyeju da tiwachin zotun gi sagon na phoge shipshi tuzi di midom gepsha chi lo deche gi nyepche chung yupime dinale wanjin chulu nyeju beme amsu ni da phoge summa to jemitsu gi nyeju ma be uime de zumbe kolam sese sago chunale mi gelu deche gi nyepche chung yupe imda dinale mi chigira tewoyubi wanjin chulu nyeju ma bewe. We would like to really advocate and people know that there is a ngachi gi honle mi cholo tap ma diu su yeble de so seni gi thablam digo bi ko le ko wa da tibini de be ole shibju di gi ngachi lo ne din di gi ko le ko da tini gi ko kap chi thop chi upcoming construction sites that this kind of things needs to be addressed. Nyeju da tibachin mi ma shu chi gi nyeju ma be mi dia konrei goben chule ngülen de jira mi mi da lalu chi gi tamadu bom chi mindu se no de nyeju ma be wi me Deda chiga nyeju dinalu leme da layo gi chatim da tuiten da nyensung gi diji chule ya gedi yu bime. Degi be nyeju dinalu kodai lerim da timlu su lalen tamni dele misu gi bana dusyo kalu tablam su tengo be jabnen beno. And I believe that the program outlined going forward ngagi tawachin larim digi dalipa amsu da bumchu gi madowa pusta phogi chu da chikhaya sampachilam chuche gi tendu labini no samye digi phomai ewalu tembi chupchi chu kani na penthong bumda amsu chulu peju gi kokapta digi chu thopchuni tendu ngachi gi labe gopi and have opportunities, especially in the post-COVID economy, we need to create that space. Lerim gi kablu miwa geyum choge lunab gi mede chulu wanchap chini gi lerim chiya goje nai. De lerim diya namgyun punakalu dume laka tosei mise chulu goa datu beni su tsududu. Daro lerim de jude lunab chulu sowa da sherik dele midei japchu su topsu niime. Janda nesi gütenlu devika pradan gi nyeju de ishtuji gi dulen bewi. Miwan gelyum sangi chirin uanchu chogi tubi tari gi kole gelyong gi takjib nyeju su goje se nai. De gelzin tari lobdegi godin tabi takjib nyeju suye tugi lakta da gelyong tari dele najin sugi ta thani gi tande da dugi soke da lamsul su tsup ime. Nyeju disugi tarik ledegi kole lejumbe hagoni da lede di kompil tani gi tönle siju da lerim su tsamni nalu pento tsubi rewa kep ime. Daru miwan gelyum chogi gelzin tari lobde na zoke tewa da tso chaptangi kidepche goje se nandi yupi. Du gyakabgi taroya India Bhutan sat semi satellite di namtombe nalu lejumbera tan sudibe yupi. De satellite digi gyakabna yubi lede lesha chilura pentoni ime. Satellite goji besa miwa ngada rimbochigi jagar shungda jagargi namtong shipsel lede dele satellite somi desinlu kadin gasugi sungtin ji nami di lunchin lode siringi sejupi. Du gyakab ki satellite kudangbara lo jil hapchigi hema Bhutan wan semidi zoyebda jitsi keji chidechi bemi satellite dia shoyin hapjangi chashi lerimchibe soyib in. Satellite di soyi shuma tubi namtongi sori kupinchulu daru satellite bomchu soniki semshu topnu. Dari goje bemi satellite ki jitsi di keji chobgi dechi yubda dina pasu hingsangsangbe tapchunida changra redogi tatensu lensubi kechutsu yubimbe. We have a camera payload on the Tari satellite na pachi chuchu di yuble digi zamlingi pasu hingsansa bera tapsu heme satellite na bewachin dizumgi kechusumi te padusuya naksil da linga japto da roami jichagi laikhun tele sakham da satir laikhun da nishu laikhun chuna duseda timbe la chubeni gidenle lalin tapsu stages of a satellite development process. However, this one we are going to use it for real life applications. India Bhutan set semi satellite dia dukshungda chaga shungi bana nyamdel gi legilchi imbe satellite soni gi lako dia chilo niktong chugulu chagar gi lonchin narenda modi di dulu sikurna chembe shuma koten tabi bimbe satellite di chagar gi namtong shipsel lede gi ocean set 3 da shemi satellite lede dunda chika nyamdel bedi koje penu satellite goje besa tubi dajup tsugiya tekha toyebda khong chachabya jagar shungsab yiksang judi dare jagalu jodi yubi
Kezang wangmugi tulin bemi nesul di langa tsiringi tudik bi shu in. Australia shungi tuichi chida ngibe nale sansamsu logdi gop shimeda tedi chöthamgi tenlu shuik lashara hudu yobe ime. Te jagarlu yubi Australia kusab isagi du gyakap tsidi lo ije gyakap tsugi chöthamgi tenlu lasu kadi chojo bedo yobe ime. Iro isagi loptu tsulu chötham josube topni tenlu shuisu nyungshora rangi lobdi goma tsubegi dunta gyade chigi hemalera tsugo beshichi. Dumida lo Asia gyakap tsunale Australia lo shiyun jamba joni londo yumetsu chötam topni den lo duse godo yuble tsage landi do. Debole Australia kutsab yiktsagi katule chötam gi latsu kade dada tsagindi bedo seime. I can understand the worry and the anxiousness. Chetham gi denlu dutse goni da chame gi korle madem bi tam darchap jumi leten lopthu da phamchu chage lami di ngachi gi hago ngachi gi jarimchu lekche tando yebda dibyole New Delhi lu Lo Asia Gakhap gi denlu Chetham gi la chu bemi lashara chui Lodge their visas around 8 weeks before the commencement of their studies. Duchi chida nibale dubi bana Australia shungi zamling nale chötam saya sumde chi chaju benu. Te Australia gi dulu mitop gonfe na doram thotudi bemeda tun sanfi dumbi sumchulu gelchi netseda dembe tsukde tsuna lobnyer duram chini ime. This year, like with many economies around the world, the Mashi ngachi shungi gelchi ni sekhar gongphel gi doram beni khelang bedo yeb inru dichi dumdachi marphab soi ngachi gi chilo nitong kechichi da nitong kechingi loi lobnger doram di tapchi khar jini gi charshi chamdo and 22 intakes all at once. Nyinju da tip da Australia lo dume tongta chusu de chi yobda khoma shu chira sedu rangi tang de chume su ime. Janda netsugi dunle pema ladugi nyinju de rinchedu jigi tudik bewin. Dulu lagdai khake darshaptani charju yumidi lijumbe jotsubi rewake do yup ime. Dia poro wansil pekhana shipsilgi lasu benida pechal hapsai chimsapji chabmidi taikamchika dub unidigi ime. Chimsap dia pro Bhutan se Germany le Jungmin le sochigi be japcho be de chapno. Tony be mi chim dinalu khami ge yusale sumdi shipsilgi tenlu lalin thamni ime. The lobde uzinda tibda chim tiso kha chewi tise ka dubde yuble. Dige lagi dubde tini nalu pento junime se shichi. Shipsil besi sawadi te tokachi be lokon chungchinalu be be bodalu tinalu la kadimchi sagendi bes chirra te sawadi to miniti ngachi dubde tensiba la khachame te ane boda nande phada chu ngachi gi ladai khaki shipsil di matutup be besunida Taro uzingi lamina pekhangi khatole lagdai khake kara shosung be zonina mikti kido se ime. ngachi na chamchi men pa timbu trakso da leba tashigan trakso gi adoi nam chuma khomida te khongi khonde lagdai khaki di ngachi nale be shimda tam dose ngachi gekap na do lagdai khaki di chibe zoni tenda do tatong silgi godin thapti be ga yu se shimda Tida chika dinchim ki khaminga lopkhang be lalin thamni imda tige tare lopkhang lambe me be kangil di se sobi gi rewado. Hema be wachin lopkhang chi na lo ngachi gi dechenni be peshaten de be se shimda Dzongkha 동파고 대신지 수동도 추고베 때 안에베텐디 동한치나로 대신이니베 Te wansel pekhangi duwe lagdai khake konfel da tarchaptani ki tenlo shipsilgi la chu chilo nitong chigu lera beni gozo no. Telesu tato sense lagdai khake ki kidip shooting thamba di tichi patin beyubda taro patin nibam gulu la chu bewe garadu. Pekhante ya chilo nitong sumlu dugel digrin lobde omena nawe onpolo topo misugi tenlo shun hapse lesen chibe gozo no. Te tari pekhang tinalo lebe jipshe nga da lobtu chikja chuni yubime. Janda nesulgi tenlo parule namgyong chigo nyinjudi pubagi pyoyi. Bhutan tendil tsokpa semi sidin tsokpa sabdigi dugi tsaktul hensulu tsokpa thokegi shuiksu pidu yubi. De tsokpa dinsabji da chiuda tsaktul hensulu tsokpa thokegi shuikda dabdi tsokpa gi miida leta tele katimda shemi khaselsu piyusi ime. De nesul sartinchi da tibda tsokpa shenzum tengdamba tsobi kablu rashupe ma tsewangdi tsokpa tsozinbe tsaktu benu.
namba ngachi demgo chachalir chebajin chacha dinchu denga de cheti topchai seshunibe de chacha nisu tsangadi tatongachi kondachiga dewa tabbe chi nibatoga de ngache ba demgo nalu kora de ma igo nalu de ko choru biega mega de japchur yega mega de ani chunga chi ejbe kana yin seshunibe Gyakab nalu neji COVID tatewi tsezin gi lamlu chu yancha tamida taship su onchu mida tundi tashigang merak gyog na yubi gyunchim chu nalu nangkhe da gilji taship su oni ko chu dibetu te nasel da linga shabtu lekhung gi thoke da chuda gyakab gi sansam chu logdi gopchi mile chu dato chunse taship chigja sumchu deji hyudi yubi ime Mera kyo na shenda madhuwi lamselda kelden netangsu zechada dunbi yuble tashipsu ondu yubimbe. Dibeole mera kyo gi mitsugi gyunchim tsuli tendi ongbab leshombe sonina pen toditu. Merak di tazugi geokchi beru shenda madhuwi lamsel suyuble tashipsu omme. Dibeole ngachigi gyunchimgi sonla di lokupchi di ongbabchi zogi senoi. Ngi ginchim gi chongla di lo din da ge de chi jodo niya maung bi hema nangki gi taship lasha chi ra oni ye iru niyam gi netang na taship chi ya maung dale phar chongla di leshum bi jowi rewai Duchi chida kupena sansamsu taship tsugi tenle lok gochibi shuma gyunchim dina gelchi taship sumchu dechi lhudi yup matse duchi chida shibena tsezingi lamlutsu yangcha tangbe shuma Nangkyo ki taship jachi dechiye hlunu. Gyunchim ki jodatsugi lamina nangkyo ki taship tsule to dufu sumzidi share na ngutam tongchare lendo sishichi. Tele gelchi taship tsu imbachin ngutam tongcha nire lem ime. Inru kongchachabki shemina kongtseta shabtu tsu shotsumbe chiniki tenle chokchungchi shitsu begop dusi ime. Nalu taship lasha chi ra on yebru ngi ginchim na taship chi ya maung Gyunchim gi gonse su yama jodo yuble tatok beni gi dunlu chokchung chi koptu. Ngagi bewachin gonse yasing bi midigi shabtu su yada tami su senome. Delu geok takchungi kemina kongi katule chokchungchi shitsu benelu japchur beonsi shichi. Niyamdi matimbe hema gyunchimgi jodatsugi ongbab ngutam tirutongcha sumchuli pomchigi bana sotsunu. Didachiga geok dina gyunchimgi chongla bemina dangdekemi mangsuchibi temida shumi lutsunale taship mangsuchibi wone sumchi yuble geok dina mide shishagi tashipsu yada tangtsubi rewatu. Tashigangle sonam dagegi dulinbemi netsildi langa tsiringi durikbi shu'in. Du kansi tsopagi sani surkai loptu sulu kansi judi labjangda nyamyung su thup chunigi thunle thimpulu thare kodamba bridge the gap semi lerim chiko chunu de lerim dinalu kelo thunle chuchi sen bemi alu ngapchu nga nyigi thaka todi yupta nim nga gi lerim di zalhabgi se judu di be yupime Jaka tomi tsulu kansel loptin betang le kutsudi jendurusuna zedin betang da shemi lerim tsudim chino. De lerim tina chuka getana lopda chungwa da, dagana nimtola lopda chungwa, timpu lingji tingrim lopda oma da, barshong lopda chungwa, tele sui jake lopkang na le loptu tsugi jaka tonu. Naam football chila paajini lapchi dele halang chawdi chungwa sipil. Alu charo tu chuda chika motive tele football kadebe chapni ka tele na charo tu chuda chidel pop top bela. Na char diso kera chini top tele ni bomb dis chika chini top bela tele ranu nalu kokap tom dikla. All this so first so exposure thovel khonso ya lagara zude bela the na hepta lo khonso ansum chi dume se bege nyamnyung chi thobe bal the secondly khonso ansum the sports kinalo ya lu danga che thansia football ground different be basketball ani so be mimal mi wala thang chungku chi wala ana lo khara ani football de se be de la ball de se ni de chang lo khon the nazum be ball le shum da and se mi la ya Dukanzi tsokbagi dizumgi lerim tsujidi sani sukagi netangsu juchu benigi rawa kepime. We also want to instill in the children
nga chigi alu sulu chule ju su kansile ten so choni gi ko kabiyu semedi tun chini de kansile lu tandu ki de rixel su le jumbe hlabachin maombe na tsetin be mi cham chi memba loptun be mi da sepen tele keri da sin chongba be besuni gi ko kabiyu de zumme shemi sago le sharayu feels that you can be involved in football. Tsokpati gi lerimde sane karay na chapsubbe benigi tenle lotar shindura godin tabnigi lako yubime. Janda nesugi tenlu janga dawagi nyojudi ishtojigi dulen bewi. Dunta chigi nesul charjugi lerimdi nechibe pui sayisi shuni kadiche.